Mbahaye ikaze kuri Rugimbana Sport, reka dutangire amakuru yacu mu gihugu cy'Ubutaliyani. Corriere dello Sport ikaba ivuga ati Ubutaliyani mbere y'ibindi byaribyo byose akarere Ubutaliyani 345 bari muri Bosnia Herzegovina guhura rero n'ikipe ya Miralem Pjanic rero ngo yuzuyemo abaroko benshi, anako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko byaba ari kwibeshya cyane baramutse badatsinze ikipe ya Bosnia kuko ni wo mwanya mwiza cyane wo kugira ngo bajye muri Final Four. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Berardi ari buze gufata umwanya wa Bernardes rero wagize ikibazo cy'imvune. Corriere dello Sport kandi kagarutse kuri Fabio Capello, akaba rero yaganiriye n'iki kinyamakuru Corriere dello Sport rero abaganira kuri match ya Napoli ndetse n'ikipe ya Mirase. Akaba umugabo yavuze ati rero aya makipe abiri namwe mu makipe ya challenginga Juve kugira ngo barebe ko bayikuraho igikombe cya champion kabisa. Anako kandi ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport cyo kitubwira kuri iyi match rero kitubwira yuko abakinnyi kwa ikipe ya Napoli mu byukuri bari mu bibazo rero bakafite umusore witwa Bonera kwa ikipe ya Mirase yazaba yagarutse ku gatebe, mu gihe kandi ku ruhande rw'ikipe ya Napoli ho abakinnyi bane bari hanze kabisa, nibibazo bikomeye cyane rero. Osimhen akaba ashidikanywaho, umusore Heysay wa musore munyarubani akaba yatestinze positive kuri coronavirus. Bakayoko akaba afite ikibazo kabisa cya fievre, mu gihe Ospina nawe akaba ari hanze rero ku ruhande rw'ikipe ya Napoli, urumva ko itorohewe cyane rero mbere gukina n'ikipe ya Mirase. Tugarutse kandi muri Corriere dello Sport rero ikabigaruka kuri Shiro Immobile akaba amaze gukira coronavirus COVID-19, hanyuma akaba rero agomba gukorerwa test uyu munsi, hanyuma bakareba nimba azakina match ya Crotone ku munsi wo kwa gatandatu kwa ikipe ya Lazio Roma. Tutto Sport yo ikabagarutse kuri transfer rero itubwira ati buri muntu wese marashaka David Alaba. Ikinyamakuru rero kivuga yuko Juve imushaka, ariko uyu musore rero yuma yuko bigaragara ko mu kwezi kwa gatatu azagendera ubuntu ava mu ikipe ya Bayern Munich. Rero Juve iramushaka, ariko ntabwo iri yonyine. Real Madrid, Barcelona, Man City zikaba ziri kuri uyu mugabo, hanyuma abahagarariye David Alaba bakaba basaba umushahara wa miliyoni 15 z'amayero ku mwaka. Affaire à suivre. Tutto Sport kandi kabigaruka ngaho itubwira ko Kolarov rero amaze kuba umukinnyi wa 10 muri iyi saison umaze kwandura coronavirus ku ruhande rw'ikipe ya Inter Domira. La Gazzetta dello Sport rero tuyinjiramo ahangaha ikabigaruka rero kuri transfer ahangaha kabisa z'ikipe ya Inter Domira. Inter rero ikaba igiye kurekura Christian Eriksen, hanyuma akajya muri Paris Saint-Germain, bagakora swap na Paredes ava muri Paris Saint-Germain aza muri ikipe ya Inter Domira, mu gihe kandi Inter nanone ishaka gukora deal n'ikipe ya Napoli. Hanyuma Inter ikabona Miliki, mu gihe Vencino yahita yerekeza mu ikipe ya Napoli. Izi ngizi na affaire nazo gukurikirana muri ukwezi kwa mbere. La Gazzetta dello Sport kandi ikabitubwira yuko rero Francesco Totti kabisa akaba rero Roma yongeye kumuhamagara rero abanyamerika ba Fredkin, bakaba rero bashaka kumuha akazi muri iyi kipe rero, bakamuha akazi ko kuba umurepresenta w'ikipe. Akaba rero agiye kugahabwa rero CEO w'ikipe ya AS Roma, akaba amaze kubikonfirma rero yitwa Guido Fiuenga. Twekeje mu gihugu cya Espagne, nta kindi kiri kwavugwa rero n'intsinzi ikomeye cyane kabisa. Abadage bapakiwe mu buryo bukomeye cyane n'ikipe y'igihugu ya Espagne banyagira. Akaba rero ikinyamakuru cyo kubita titre ahangaha kiti ukwerekana kabisa exposition y'amateka duhura n'Abadage. Akaba rero ikipe ya Espagne yakosoye imudage mu buryo bukomeye cyane kabisa, imuterekamo ibitego 6-0. Ferran Torres wa Manchester City kabisa aka keep change mon ami agapetinga gonda gabi unaga izina kitwa keep change ya bimupeti yarebana n'umuzamu amubwira gusa ngo keep change yakubise umuntu yitwa Manuel Neuer yari yaregezaga igihangange kamukubise hat-trick y'umuriro 3 rero. Hanyuma Morata atsinda igitego, Rodri wa Man City atsinda igitego, ndetse na Oyarzabal aza gutsinda igitego rero 6-0 banyagira hano umuntu mu buryo bukomeye cyane. Ase yo ikavuga ati kabisa kudihwa kw'amateka kabisa, ikipe hano yadishywe. Akaba rero nyuma y'imyaka 66 Abadage batarabona umuntu bakosora kuri iyi level, akaba rero babakubise mu buryo bukomeye cyane. Ari nako kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko Canales ndetse na Sergio Ramos baje kuvunikira muri iyi match. Mundo Deportivo nayo ivuga ati uyu ni umubyino w'amateka kabisa. Akaba rero ikipe ya La Hoya kabisa ngo yatanze isomo rikomeye cyane ku ikipe y'igihugu y'Umudage, hanyuma iterekeza kuri Final Four kabisa basingiza cyane triple ya keep change Ferran Torres, hanyuma Morata, Rodri, Oyarzabal nabo bateretsemo ibindi bitego. Mundo Deportivo kandi kabigaruka ku ikipe ya Barcelona rero ntiyagenda itatubwiyeho kabisa, ikatubwira yuko nyuma yuko Ansu Fati avunitse muri match ya Atletico Madrid, Pjanic ndetse na Coutinho bashobora kuzabanza mu kibuga. Sport ikavuga ati big time ikipe ya Espagne rero ya hayisomo kabisa Umudage 6 ngo yari spectacle passionnant, icyo bita impérision totale ku ikipe y'igihugu ya La Hoya kabisa, ihohotera Umudage mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma kandi banashima projet ya Luis Enrique muri ikipe y'igihugu ya La Hoya, ngo igikurikiraho kandi batanze ubutumwa ngo bubereka yuko bari tayari kuri Euro.
L'Equipe mu Bufaransa nayo ntiyabuze kuvuga kuri iyo nkuru, ikare ikinyamakuru kitubwira ati kabisa Ubudage bwaguye kawo, hanyuma ya defense yabo cyari kimaze iminsi kitubwira ngo bayihaye isomo. The Sun ikavuga ati Ferran Torres abaye umukinnyi wa mbere ugiye gukubita hat-trick Umudage, byaherukaga mu 2001 Umwongereza arasa Umudage ibitego 5-1. Owen niwe waheruka kubatera hat-trick, rero byari bitegerejwe gukorwa na keep change Ferran Torres. Hanyuma tugarutse muri sport ikabitubwira yuko Barcelona iri kunegosia n'amaklabu atatu mu gihugu cy'Ubwongereza ku bijyanye na Braithwaite, harimo ikipe ya Leeds ndetse na West Ham nizo zabashe kumenyekana. Hanyuma kandi ikinyamakuru Sport kikatubwira yuko Real Madrid iri gupropoza Paris Saint-Germain yuko babaha Mbappé, hanyuma Real Madrid ikarekura Vinicius akajya mu kipe ya Paris Saint-Germain, affaire à suivre. Hanyuma kandi Sport ikatubwira ko Sergio Ramos yavunitse akazi gakomeye cyane ku ikipe ya Madrid. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko Sergio Ramos yamaze kumvikana n'ikipe ya Madrid kongera amasezerano y'imyaka 2, hanyuma akazayisohokamo afite imyaka 37 ashobora no kuzahitana leta ya umupira w'amaguru. Abora mu gihugu cya Portugal kabagarutse kandi kuri match ya Croatia yatsinzwe rero mu rugo n'ikipe ya Portugal ibitego 3 byose kuri 2. Mateo Kovacic yatsinze 2 wa Chelsea, ariko Portugal yatsindiwe na Ruben Diaz w'ikipe ya Manchester City ndetse na Joao Felix w'ikipe ya Atletico Madrid. Kabisa Ruben Diaz watsinze ibitego 2 kuri iyi game, defense y'ikipe ya Manchester City aka Dinezor. Hanyuma L'Equipe mu gihugu cy'u France ikavuga ati rero umwataka wo mu Maseri kabisa uyu nguyu rero ameze nabi cyane. Olivier Giroud rero akari kwegera Thierry Henry yatsinze ibitego 51 rero mu ikipe y'igihugu ya France. Ubu tuvugana Olivier Giroud mutazamu watsinze ibitego byinshi cyane amateka y'ikipe y'igihugu ya France, rero Le Coq kabisa kamaze kugeza ibitego 44 rero nyuma yuko arashe 2 kuri uyu mugoroba muri 4 batsinze ikipe ya Sweden kabisa 4-2 rero Ubufaransa bukaba bwatsinze match yabwo. L'Equipe kandi ikaduha amakuru angahe tugira ko match ya Olympique Marseille ndetse na Nice, iyi match rero yamaze gukurwa muri weekend hari kubera ko abakinnyi ba Nice bamaze kwandura coronavirus. Hanyuma kandi iyi match ngo uyu mwaka ntago iki kirana kizaza umwaka utaha kabisa, kuko uyu mwaka ntago byashoboka rero nta hantu namwe bashobora gutereka iyi match. Ikimakuru L'Equipe kandi kikatugira ko Neymar rero arakitoza ariko ari ku ruhande ntago arajya mu ikipe, mu gihe Marco Verratti na Moin Karido bamaze kugaruka myitozo full. Mu gihe kandi Juan Draxler, Moise Kean, Drissa Gana Gueye, Thilo Kehrer, Juan Benati bose bari hanze, mu gihe umusore Leandro Paredes wari muri Argentine ndetse na Di Maria Marquinhos wari kumwe na Brazil, abakinnyi batatu rero bavuye muri Amerika y'Amajyepfo bagomba kuza i Paris uyu munsi, hanyuma bagapasa karantine y'amasaha 8 rero bategereje ibisubizo byabo ku bijyanye na coronavirus COVID-19. The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza yo mirasaba ikipe y'igihugu y'Abongereza kuza kubatsindira Iceland, akaba rero ni match iteganyijwe saa 3:45 z'i Kigali. Rero Abongereza bakiriye Iceland. Foden rero ngarongera kugaruka mu kibuga rero nyuma y'amahano yo muri Iceland muri match ibanza. The Guardian kabagaruka kuri Southgate we wikoma cyane kabisa avuga ati bana mugerageze situation sinzi uko muri bugenza ariko irakomeye mu byukuri, amakipe ngo mara kuba abakinnyi ku buryo bashobora kuzabagarura muri international break kabisa ari imvune zigendera. Hanyuma kandi ngo bikabasaba koma mu nkokora rero kuri projet Abongereza ifitiye kuzatwara Euro y'umwaka utaha. The Sun ikagarutse kandi ku muzamu Kepa Balaga kamaze kumvikana n'ikipe ya Chelsea. Uyu muzamu rero ashaka gusohoka muri Chelsea mu kwezi kwa mbere, hanyuma akazareba kazabona umwanya muri Euro hamwe na Espagne 2021. Uyu muzamu rero yamaze kwemera yuko ikipe bamurekuramo yose bamutiza, yabyemeye. Hanyuma kandi yemera yuko aho yajya yagabanya umushahara kuko bamuhemba 150 by'amapaundi ku cyumweru mu ikipe ya The Blues Chelsea. The Sun ikagarutse rero kuri saga kabisa ngaha ngo ya Messi iracyakomeza ntirarangira. Messi rero Man City ngiramugaruka mu kwezi kwa mbere nyuma ko ari burangiza amasezerano muri Samitaha, ari nako kandi ikinyamakuru Sport ngaha kinatubwira yuko Pep Guardiola nawe agiye kongera umwaka umwe mu ikipe ya Manchester City, kuno kuvuga ngo iyi saison ikarangira indi saison y'umwaka utaha kariyo mwaka we wanyuma mu ikipe ya Manchester City. Ole mu gihugu cya Argentine ikinyamakuru cyagarutse rero ku ikipe ya Argentine tsinze Peru irima ibitego 2-0. Nicolas Gonzalez umusore w'ikipe ya Stuttgart ndetse na Lautaro Martinez w'ikipe ya Inter de Milan watsinze ibyo bitego. Messi akaba yakinnye match yose. Tribuna do Bahia mu gihugu cya Brazil ikaba rero itubwira ati Brazil 100% kabisa. Brazil rero match enye zose za qualifiers za World Cup zose maze kuzitsinda, ikaba rero yatsinze ikipe ya Uruguay ibitego 2-0. Asa ndetse na Richardson akaba batsinze ibyo bitego. El Espectador iki kinyamakuru cyo mu gihugu cya Colombia kikaba cyagarutse rero ku ikipe ya Ecuador kabisa yarashe Colombia ibitego 6-1. Ikinyamakuru kivuga kiti kabisa buretse no gutwara amanota 3 ariko badutaye no mu ntsinzwi ibabaje cyane kabisa. Hanyuma akaba ikipe y'igihugu ya Tunisia no ku mugana Afrika, iyi niyo kipe rero ikaze cyane ubu twavugana akakanya kabisa, kari ikipe yamaze kubona ticket yo gukina igikombe cya Afrika cya 2021 ikaba imaze imyaka 15 yikurikiranya
iza mu gikombe cya Afrika. Nukuvuga ngo ibikombe 15 biheruka by'igikombe cya Afrika ikipe yabigaragayemo kabisa, ikipe ya Tunisia niyo yonyine gusa imaze kubikora. Les amis, ibihe byiza cyane.